Sen ciddi turbaysın taptakır gelizö контуженный. Неге? Неге камераны алып Жоқ, албайм мен. Неге бизди тартып атасыз? Неге тартасыз? Жөн, неге бизди тартып атасыз? Биз уруксат бердикпи бизге тартып? Уруксат алыш керек жоқ. Мен сен рұқсат албайм. Сиз уполномоченный органсыз. Жоқ. Сіз кімсіз? Анда неге тартып атасыз? Тартып беремін. Мен деле гражданинсиз. Тартыңыз, сіз деле проблема жоқ. Мына мынау кісілер. Гос номері 054. Мээриян чиновнигі Саққараевтың машинасы. Жаңы эле оформление болған. За неправильная парковка. Азыр келтір дағы. Мынакей перекресткада тұрып атат. Мынакей. Айтсаң, біз бұл жақта мэрияның атынан шосқа қарата комиссияға келгенбіз. Нам положено, дейді. Даңғалек бастау қайтты. О. Қайрам, бұны дейсі білем. Муниципалдык инспекциянын жетекчилиги, видеодогу кызматкерлер жана мэриянын басма сөз кызматы муниципалдык инспекция кызматкеринин жүрүм-туруму үчүн кечирим сурады. Ошондой эле инспекциянын жетекчилиги тарабынан инспекторлорго этикалык ченемдерди сактоо боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, эскертүү берилди.